Akşam var ki taksi. Hop. Neyse. Jalan koptu. Ya, şükür. Evet, neyse. Biraz neyse hazır. Assalamualaikum ağa, assalamualaikum. Aleyküm. Ha, nechінші жыл? 2025, енді 2026 2025 тәуелсіздік еді. Енді 2026 келеді. Ya, Сондықтан қаржы қалды. ağa мен мына жерде бір суы ішіп алмайсың, ішіп көресіз бе? Қане? Жүрің. Мен мына ішіп алдым да, мен ішіп көріңіз. Гидроэлит дейді. Assalamualaikum. Taksimi edi? Qishloq qurish bank Qalpaqsan ko'chaga. Yaxshi, yaxshi. Aka telefonni. Mana. Aqani taksi joyiga kirishsiz, mana aytib yurdi, iltimos uyga qaytaman, qarda qolib qo'ydim-da, iltimos. Meni qo'y, uyim qaytganini bilmayman. Qiz, men unutib qoldim, taksiga aytib ko'raman. Qara. Nasıl qaytash ko'rsin? Sen qaytadin degan. İşim yo'q ba? İşim yo'q ba? Shu ko'rsin, uyga qaytadin degan. Voyma qaytsam. Vo? Shka. Televizorga ketyapti. O, aka. Sen aytasiz, ishim. Kabul etsin. Qaytadin degan. Yili qaqdi, bilmayman. Uyuma qaytdim. Nasıl yaxshi? Uyga qo'ydim. Oy, ana telefon olib qo'ydi. Endi yig'laman. Nasılıngiz ruhimiz? Çok sevim. İş kursu begini qaytadan begini. Olib qoldim. Wah, qayerdan kelding bu? Uyim vaqt edin. Ata жаңасы qaytib qolдыңыз. Tam жаңа жетіп өз. Жоғып кетсеңіз сеніге. Nasıl iş kur? Benim iş kur uyuma qaytib ketdim. Mening telefonimni ber yaxshi. Ish kur. Yo'q, ota, rasman be. Berib turman, ish ko'ring. Qani? Uyumay. Uyumay. Жаңағын телефонға қойыптым. Сені іш бейік барса ішіп көрсе барып жаман. Ерейін ме? Ya ağa, telefonunuz беріп жіберейін сізге мен. Aka. Жаңалықта менің қайтқан жаңасы мына жерде маған қысап кетіп қалдың ғой. Ağa, yaxshi. Yaxshi.